Bokajan Subdivision angkang lakhain ko resi Borjan MEC constituency Borlengri bo phongtaro arongang denalong National Highway Infrastructure Development Corporation Limited THECPEN NHIDC elatum towar krong plik kaselam ponalong bypass atowar lapen U-turn kaselam pipon pidet ajok kateleng sungkrung lopusi alam ki keklang. Pinipay-pay ni Pai Kithom Arni Anarlo Porpai Hinia Pormalong Borlengri Arongalong Rong Sirkep Arat Chingrum si Ahiring Tangrakpen Mai Padopot. Bangso Melong Bokajan Executive Magistrate NHIDC elatum lapen Rong Sirkep Arongasar lapen amikar kedo ancetong dun si kachesonga mai along RD Chipidun. Lason si kachesong pen bo phongtaro amikar lapen rong sirkep rong asar rong amikar ke hangpon ke ajada BD pen sutami munit kachelenga phan bypass atowar lapen U-turn atowar abang pipon bek nang jipusi sodak pen ke hang padopon kali pute non ki klembom asayamo angdeng ansatami paklemlong lede jipusi ningje pon kipsi bypass atowar ke hangpon anparta bypass lapen U-turn atowar abang ki nang pibek nang ji kali pulote la anso se songbom jilang pusi bangso melong pen lamthi chepaklang pon hadam de amigan etu remind kurise are etu to amigan last year de enga tia to kinga hoise hoisile o etu to le do amigan na parebo higher authority jabo lagibo koise to bra amigan a tinyo le do etu laga do nohobo apigan ki to commitment tise within no time de amigan para answer dibo ko adole do answer nitie edu bra amigan etu to le do kam chalota chaka to rukibi ku kena rokai dise tar biche ta kan par koise district administration na higena yate bra meeting kori kena etu to final de amigan resolve koribo koi kena achi do etu kori ase acha moi ekta hudibo jaga tangor ponai thakise to bra amigan bhabna korise etu to human passage bypass laga ase naki koisila takan taikan employ para koise etu to le sob mano olabo karne mano hajaw koribo karne bonai dia ase koise olebi ami ko ane sina ki amigan pisi moina jaise etu to le ko rectified kora na enage ase manopi chapole na pare chanorpi chapole na pare pani dole to phitote bar pani berai to bra amigan etu laga loigena issue to loigena takan address kora tem dehe te du tin te takan koise etu dole ketul passage ase koise acha okay Lason si labang so to war kinang jalam aputhak kedam tang ningkani sia prang pensi authority atuma phan pinpora lo ke pajerda bonsatami pini aningkani si pleng dera phita sorkaratum kang samria jok ningduk pen puthot aning ke jangje chepaklang ponthusi kedam tang pai pai ni phai ke thom ani kachesong padoponno labang so kachesong ahong klam along an Bokajan Executive Magistrate lapen NHIDC elatum pen chitong dunsi rada phan labang solam aputhak angsong along an jingbai pon popusi lamchak chipite kanglo ये पैसे से लेकिन लेटर ऑन आप लोगों ने एड्रेस किया कि ये कैटल पैसे है सर ये कितना सच है ये बिल्कुल झूठ है शुरू से ही ये कैटल अंडरपास है 2016 में ये एग्रीमेंट साइन हुए थे बिल लगी तो सर आपने क्यों कहा उस समय कि ये पब्लिक हमारी तरफ से किसी ने ऐसे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है कि ये पब्लिक के लिए हमेशा से ही एग्रीमेंट में कैटल अंडरपास है और कैटल अंडरपास तो अभी जो डिमांड बोला गया है ये आप लोग फुलफिल करो बिल्कुल अगर गवर्नमेंट हमें बोलेगी तो हम जरूर फुलफिल ये मीटिंग जो होने वाला है ये जनता और प्लस जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स यहाँ प्रेजेंट था उनके साथ देखने के गया है कि मैं पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यू इनके टच में हूँ आज मेरी ये तीसरी विजिट है गाँव में मैं कंटिन्यू यहाँ इनके टच में हूँ और ये अभी भी जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट हमारी तरफ से रेज हुई है अगर लोकल यहाँ के जो गवर्नमेंट है अगर वो हमें बोलेगी कि यहाँ पैसेज बनाना है या इनको कुछ भी ऐसी फैसिलिटी देनी है वैसा भी हमें गवर्नमेंट गाइड करेगी हम जरूर करेंगे Bon talabang sosai chunjini ki aporsi chini ponpo News Report KTV News